Ngoba bathi ufuna ukuba ngimakela amkhonto ngalokho semthethweni. Akusike inkinga yami ke le anginanzaba ngakhulula tibusiso uTaka Sibanzi ethamba nawo. Bathi bengicela Nkosi yami mina bengiticelela nje ngabaya lo muhle kwaSunday school. Ngithi manje lokho lokuncane Nkosi yami. Uncane kwani? Manje nami ihlume phela lelifa lemnayethu ngiyacela Nkosi yami. Nokuncane. Phuma kuleyo ngcondvulo kude into lenjengelifa lemnakeni. Ngithi ababuye nemandla babuye ngetimali. Bathi uthi imali yatsunama hayi yakho. Hayi, wesona siyababa. Sikwenteni lengakamnaka. Mhlawumbe sibhekelele imali enkulu. Hambani. Sibhekele. Okhona kufuna nani? Mali mina ngishaya ambulance. Hello. Hayibo! Sami! IYOBANJWA NGULESHONE NAYO. Makesikhuma sami. Ngidawuthini mina? Imama. Ngidakwenda njani ngidawuthini sisi uma bangiphathisile? Kazi. Uyathi mose abamali bangibida Nicodemus liyakela mo. Khipha babe. Zamba neshisa izompheke. Oh, mfethu yini manje? Hayi phela ngeke scrape ebhuti kude ngisho nesipathu yanyaweni. Mfethu kuenzi musla. Ebhuti sesingaboshela lemvo lena ebhuti. Mfethu jomba sisichobele lide ke la. Umshana kaphathe ngisho nemali ekuse. Singaboshela siboshele lemvo leyo ayibona mfo leyo crepe lena. Ilahle mfethu ngazi sibangele hayi lahle khona la. Bangele maqhaza. Sishayo ke sibhekele. Yo mngani wami. Kwazi manje unjuni nebuzobalekelaani? Musivule. Yabona wena ngiyajala sometimes. Ngiyame la. Kusafanele ngiyame. Yini? Ube wayenda. Bosathi silunge yabona yini? Hawu, ngiyatanda. Nguye phela Balance sema-genders. Unemanga yini? Ngifaka ngekhathi. Uyile bengishayela yini? Yini ukushayelela kusebenza? Ukushayelela kusebenza. Hawu. Oboshayelwa yena. Cha, siyekele. Ufuna asiyekele ufuna la. Manini masothi ngiyatana nini? Natana na? Hawu maphela ngathi ngitshelile. Nguye lona. Hey. Ngiyatiwa la. Ufunani? Ngicabanga ukuthi wonke umuntu une-right yokuhamba wherever la afuna khona. Yenta-ke. Qhubeka nehambo lakho. Yena. Ngidlule njani bethu so. Angiva? No, angikhulumi nawe. Mara nawukhomba ngala wachaza kuthini? Mara nawukhomba ngala wachaza kuthini? Angakhomba ubonile ngikhomba tanda tamsa ukuthi ngikhomba. Hayibo phela ihloko yakho ukhuluma konke nawe uthi nje sekukhomba mina. Ntomgayisi. Ntomgayisi. Sibonga. Akamlimi. Okay. Salihamba. Salihamba. Ntomgayisi. Ucocele. Inombolo shana. Ucocela la. Ngithi phone. Awathi sekumele ngithini? Ukusita ngakho. Whatever ufuna ungisita ngako angithini. Ngiright. Njengoba ungibona nje ngiright. Yathi kuthi nasokufunda uthola lenombolo. Ngithi khululeka. Angitsinga no time. Angeke. Ngiyabona ukuthi ingqondo yakho isucabanga letinye izinto, kanti ngicabanga lokuthi. Angeke ngikuthi. Isakahle. But stress. Mngani wami. Can you imagine? Funa mina ngifake inombolo yami lapha. Asambe. Ya nje yami kuseyish yabona manje khona iterle ngishangayo manje empilweni kuseyish nayi ngiyakuva mina le chase le date yakho ihamba kanjani yiphi date leyo phela last week lokuthi bokile
Hayi no nekuse into le kuse ihamba mocha le kuse yonke lento chiwo ewe yo nekuse hawu siphasha lezi kuse amatshelela njena lana hayi yina phela yini ngosuyoyifuna wena phela wena wathi indzabe ematshela ungenelana nayo hayi le cherry le ayibe yami bona vele bese ngidije ukuthi angisamfuni vele umsikade nje but na-ke shiyela mina le cherry wena akulo ukuthi ube le chair wena yini impo yemachair ayisitani yeva mina vele ngidecide kahle mina ukuthi vele kwamele ukuthi ngikudelete konke lento leti khona wena utshela mina ukuthi indzaba yemachair ayisitani futhi ayinamba lalela naka indzaba eligwayi lakho wena naka indzaba eligwayi lalela naka ema-drugs akho latokuqedza ube nje qale ningigqweni bahlaleli emachair anyalo afuna tinto ta fast kanti futhi avamisa futhi ukuthelelana yabo letifo lesetikhona leto yabona manje ngingakhona letifo ngiyatsanzela emachair lalela uyati angifuni mina abantwana bayagqwala ngami angifuni ukukhanza phela Nazarene uthi ufuna emawawaweni kanti uthi ufuna emahewula weva yini ya ungabukile ulisolibuka yini unganaki wena nyakwadi wena ufuna kumthatha lo mfana IYOBANJWA NGULESHONE NAYO. Yebo andisibitele ngeke. Ngibithe lapha abantu ababhuti ngibamtshela ukuthi naku lapha sesingedekile. Oh, singedeke kanjani? Shothi baba sifunza ukuthi enendoda kade yakhe lapha ekhaya Kodwa awusungikhe emlonyeni mntana. Bede thula. Utene ndoda kade yakhe la ngenza bekuthi babacoshile emcashweni. Ngeke silahle umzalwane wethu wasesompeni simlahlele ngaphandle. Manje batawulala kuphi? Lokho anti akayekele ukudla phela kuhlafuna nasikhuluma. Hayi nini bengikambona. Wesicolo shongo. Akayekele kuhlafuna nasikhuluma. Ntombatana utawulala nawe le kamera. Hayibo. Yebo. Hawu. Namje gqwele Mina kamera kana la. baba sifunza sitawushela le kamera. Lalela ke esifunza na awuyekele ukuhlafuna tingo lokukhuluma. Kahle kahle uyindvodza wena. Uyindvodza uthi sengibuka isikhathi. Ngale bemfana Yini? Manje batawulala. Ngaphandle kwaloko uyindvodza. Phandle kwako konke lokunye angeke ngikhone lo utala sitting room ngiyakho. Sitting room phanga hlala khona. Ugcwele kamereni lami. Incane futhi. Ini? Seyini lesayigcwele. lama likagcwali ke kamera Samntana hayi lama likagcwali wami umphethe mkhulu futhi utawulala nawe ngasangifika ngasalinda ngeke lo wamntwana la yini ngingayakho amanda wena kude nje lofuna kwenta kwekulungela ekhaya phela wena ushaya umthetho uncikile uzikhosela ngulale mntana uzikhosela le mntana nami ngibuka tawulala lina milalele but umphethe munye umkhulu athi ngichazela wena asanime lokwilitisa okay nginibitele kutematisa basebenzi babesifunza phela ngiyo lenkingi manje lesinkwa siqhamuka lesi bahambe baphanda mashesa bayophanda baphandile babuya ebutele imbongolo yakho akwale emfuleni akuthini imbongolo ngomntwana nami ngitsebutele imbongolo tawumeme manje le phakathi engqondo enkulu mfana ngeke ubone abantu abanengqondo babe incane nje manje bese ngibuka indlela akhuluma ngayo lo lumi lakhe lacamalada okay and kugcwele titsha le kitchen ngatwasha awu kahle bobo ungatwasha ingane wena ngeke pasigcila telo manje abantu befika abantu hambe washe titsha yebo awusomtshela bhuti wami hambe washe titsha umsebenzi wakho yini into la yendawo hambe washe titsha ngisawusenga lami anti uyosengafike wena la edolobheni awusenga le Ndobuya nelibisi bangikashile lela ngifuna ngisenga ndobuya nelibisi kulungile mfana ngaba naki laba vele banje bahlala bawulitisana nje onke lamalanga konani bo ngibade ukuthi yini inkinga yakho washo tanti nyamatane dakubo unokhulela emahlathini ngete ngati ke ngoba amanda phela ukhuliswe ngimile lo munye ubuyale kadede mangaya yosho sithi ungangilo ngende awadi na isatha phela nje but sitawubona nje siphila kanje ungasukuma ntombatana ndolekele kitchen ngiyabonga awu
Lungile ntombi yami. Yathi nje sesilithole lethu Yewe, thando sami. Sibe sobabili. Awadi. Bangekho labantwana. Yawathi naye abantwana baphele bangumsindo nje. Wewe. Langa lonke lezoloshona. Nkosi yami. Bese akusithole nje ithuba nje lethu sishaye umoya sike siphume nje. Mhlawumbe umuntu asasebenza kahle. Asethembe ukuthi amatoho sitawathola. Kodwa-ke wena ungifide usheshise uthole amatoho. Bakuhlala mahala la. Itaba likunyana mangibuka lamalanga lawo semabi. Kude kuba ngumalanga lama basikwe refugee home ba. Cha ke phela kakwahle ngemazi ngathi ngemathinti mazi kusami ngidawuzama. Hayi ndawuzama njengendoda ngesilale singakahle Nkosi yami. Wende njalo ngoba nami nje ngeke ngikone phela abantu ababhuti bangibulala. Yena ngingaqala ngihlale iminyano na January lo mntana lo uba form 4 nyalo. Hey indleko ukuthi ledudu. Hayi kuyavakala sifuna. Epha nje nasibambisene. Sibambisane ukubambisa kumbana nakho. Hayi kahle. Ngeke phela ngitshela ukuthi ufuna ukubambisa kubantu abakho. Utatibona wena ke kumbana. Hey. Kahle. Sewakho nawo. Ngiyaqosha phela mina lesifunda. Ungatindi netinde nje. Cha ibe incane into manje ayikani. Hayi kungitshela ngemthwalo wakho. Asengisi uthi ngidingela mbe ngabe nemshiwo nzambama. Kulungile manje. Kulungile sithandwa samami. Ukraine man ekseskipanda. Uyaphi? Hayi man kuyekela sikhulume man. Mani ngiyakudinga man. Singakwendani? No njengonyanya. Awungenyanye manje? No nje uyabona mosinethu. Enenkrend yabona emzini Ukraine nabe msikuphi nje. Manje mina ugatha umuntu wakini utabasana. Ngena ukufunda. Ya mfana ngiyakuncama uyabona mos. Buka lento inganani yanginethwana inkulu. Manje nje yake litangisebenza. No mfana ngiyakuncama. Yabona. No man ngikhethe inombolo. Hayibo. Ngikhethe inombolo. Hayibo. Yo. IYOBANJWA NGULESHONE NAYO. Sister kunjani? Good news. Hayi kuhle kuhamba njani? Right. Hayi no ukrem. Hey man. No kuyabhesa mara kuyahlangana. Ngibani libhayo uthole. Hey. Namnyangami lo ngami labasi bakasikhona. Yambona ufathi buhamba ngemoto lenkulu ekudura manje. Wakasikhonze noma wakamkhonda? Wakamkhonde, amkhonde, yawathina mbamba, ngumkhonda phela. Ansi mina ngibahlukanisa ukukhonzela mkhonda, ansi tingama tanza wentonga siyathatha lethu. Uyabona? Wena awadini ukuthi umkhonda ngumuntu wami. Oh, phela kanjani ungitshela ngalufu mina, khapha njani ngani? Shit. Khapha njani, ngitshela phela. Uthengisela emkhonda wena? Usayifuna kamatima. White test drive wena wasayijabule. Manje kanini khapha njani ngani? Ngitshela ngale moto. Ngikutshele kahle ngathi le moto ungahapheki kwehle wenyuka la ungathengisela mkhonto ebantwini bonke. No usithaziya ngeke. Ungangaphiza uthengisele iboyfriend yami. No wonke lutho. Ongakutshela lutho njani lalela lana ke ngoba sowufake inkingeni kwa wena. Le moto lela ngifuni lo muntu lo yathi ukuthi ithengiswa ngimi angiva kambi. Sengimali. Ngikutshelile ngathi ungapheki kwehle wenyuka nayo le moto. Lalela le moto le nakabuya emkhonda ku athi ufika kuyithenga. Ngidayisele. Nakakubuta ukuthi uyithethephi. Yo, lalela. Nakakubuta ukuthi uyithethe. Uyakubona ukuthi umbadala ukusebenza em17 wami. Ngiyambona. Lo wasecretary. Ngiyambona secretary wakho. Amanda. Yebo. Amanda igama lakhe. Utafika umtshele wena mkhonda, umtshele ukuthi imoto uyithengiselwe nguAmanda nga15,000 euro. Umqethe umkhombise utawakha utawubothi wenda njani ama message la fake la. Umtshele umkhombise ukuthi nayi i message. Ukusendile umsendele lo ntombatane lo. Wathatha imoto. Uyangiva kambi? Mina nje lami igama lingeni lapha. Nine nende idili naAmanda. Uyangiva? Eshilo ngiyakuva medeme ishi. Uma nje kulelo nami ngidawuma kulelo. Uyangiva? Yo.
awuveti nje ukuthi le moto le ifike ngami esandleni sawo wena utangitshela lo konke kutaba covered lo Amanda lona ngawudila naye mina utagcina avumile ukuthi imoto uyithengisele wena nga 15,000 uyangiva no ngidawunta njalo madam nakathi uyayifuna uthatha 60 basivumelene mos ngal 55 sisajabulela yena ya angisena ayijabulela nga 55 mina ngithi ngoba nguye thatha 60 nakumhlula yekela no ukuthi inkinga madam angathi manje sitawubona kodwa ngicela ukuthi ndawo nje ngicela ungangibhayizeli Nkosi yami nakafika nje la kuwo wakubuta nje igama lekuthi imoto ibuyapi ungabe solutatatela soluchaza into engaphezulu damtshela nje uthi hayi imoto ngiyitholile mina ngithola nga 15 kuAmanda uyangiva no ngiyakuva madam no ngicela ungangigingiteli ka ngifuni nje into leti already sekuvele kumoshakele no sekushila kumoshakele nyalo wena nje na udawume emagameni akho ibambe lapho kuphela ngika futhi sikungenteke siphindze sibe nale meeting lena sitakhuluma etingcingweni lokuthi sibonana ngiva ngathi akusasi safe no ukuthi inkinga madam ngicela ukuthi ndawona njengoba usho sure okay sha yo Oh, once ngisafonela wena. Hayi fona njani? Sure, right. Hlala la, relax. Hlale kamnanzi. Yeah, hey gashiza man. Seliyana sesho sasilini. No futhi. Yasetshenzwa mphathwana. Yasetshenzwa mphathwana. Manje nekhona egadini nje manje sithamba ukuthi table mina ohlangabele. Manje senza ngiyala kweqala. Ngifuna le moto leyo. Ngifuna le moto leyo. Ibitabani le moto? Ali angakunika nje ngakufake isikhuluma. Ibitaba like i-registered ngaba. Oleya. Oleya mfasa mwathi ngakumnyusisi lapha bathi ayi ngiyamphotha usizibona mani. Kodwa wakhona nje kudala. Akhona kudala. Ngiyambona nje hamba ngayithanda ngithanda kuwo. Kudala nje mfasa wami ngacabanga kakhulu kodwa nje i-local yona. Local base ngamanda uthini. Ya ngithule nje uAmanda ulokhali khona la ngayithanda kakhulu manje ngalokho bese ngadayisa malo Amanda wangendela cheap man awathi kanjani ngase ngithi nje nqa wanginika nga 15k ngasathi ngijabule khona customer beli odile kahle manje ngava ngase bayajabule sekhona mphakathi wamayi ngayithatha mphakathi cash nje phela ngakunikela mphakathi angakwathi vele basothatha balo mphasa awuchaya mphasa Malini noma kunika 55 mphasa ya 5k ya anokuthi ngiya mphasa ya usendele ngalokho ma-particulars zakho. okay Usendele ikhemba. okay anokuthi akuhluphe mphasa okay ya no Oh, no, just Swazi. Ngala my 2 tickets. So no ngiyela vele ngabheka Imo. Iphi imoto? Umasipho wayithatha imoto ngakutshela nakuqala. Ufuna yiphi? Wena mbona uyaphila wena. Wayithatha Spimo. Spimo wakho wayithatha. Suka wena. Wayithatha Spimo. Ngakutshela nakuqala. Ngakuthatha Spimo umshayeli. Uyafuna ukushayela? Ngishayela ini? Imoto wayithatha Spimo. Uyaphila kahle. Ngimle silima nyana. Hamba ubuthi umfati wakho. Uthatha imoto yeninga abafana. Kathi bafana. Imoto yathathwa nguSphiwe ngakutshela nakuqala ngathi lesi imoto nguSphiwe. Akhanjani yini la? Buya stop. La ngathi nokuthi kwente njani bani? Imali hayi sisiya. Yona nginake ngikhuluma nawe awusuke wena. Wena awutshele indaba yini? Ngithi mina imoto yathathwa nguSphiwe ngakutshela nakuqala. Lo mfana ngibone ahamba ngayo. Angimathi. Ngabe lokuzikile wena suka. Wambuta uSphiwe hayini. Awuthatha Sphiwe. Wathi futhi ngangithengelana. Kuna ini. Sithi umsapho umfati wakho wana ukutothana Ngiyafuna ngiyile mnyenda silima. Ambubuthi umfati. Umbute ini wena ungiyekele wena efa. Umfati wakho wedwa otosishaya la. Ambubuthi Sphiwe. Ambubuthi ayena.
batalba magela slow nawe ba ngiyabonga batalba ngumkhulisa elithando nangelivangeli ngiyabonga ngibone ukuthi ningakafi ngihlabelele nayo ukuthi bongela uNkulunkulu asengiphile nendlebe isesilungele ukuthi bongela kwa ngalomuntu uyabonga Talibami Mame wami ngiyabonga wangifundisa kuba lija sibi yawo batali bami labahle bembuni bakithi yabonga ibonga ngaphandle kwenu bengaphindze pheyini phandle kwebatali ngiyababonga ubaba ngiyababonga batali bami nangifundzise esikolweni nangibhatalela nangiphathisa timali Bem